Bwega sana kairi muligire wa Meru TV tukwinambere kwigua twicokera ku binambere kwigua tukiendelea kwaraniria na nkona kagitania ka muchorora waku wa nkoro kumanara terechia nkomware yake tukainambere kwigua tukiendelea mairi matatu na muno nkoroki kroga tu summary kidogo ya mara maukandeni ngale. Karibu sana mwisho. Bwega sana. Bwega mtu kwa kinyendeni studio na karibu sana. Kairi muligire wa Meru TV kego tukia muligire bwega. Oraithiria Meru TV marite Frinda Gaimento ya withire kada ya tutrimantu kwe egware kenda tombo chambua yara ya ngasetine na yara ya tukenye tu wa Kenya. Bwega sana. Thank you very much na marema tukadhomba mara marendene ngabeti na ngwetingia tuyakurukira tu na ngira ya brother summary ndeni ya ngabeti na kuna gazeti yenu ya The Daily Nation hii na mantu makoni na rorote kana walorone kile tukakwenda ni Raila na Ruto government kikiweke tu Raila na Ruto kama kwenda kwa serikali kairi anything can happen with Raila. You can expect anything. Yes ndio ndio mwenye wao President William Ruto na Raila Odinga mwana atongole ku marutero wa opposition na babangi ale Kalonzo Musyoka wa Malo na Riogo na mawaziri bomba mawaziri bakira kwegwa bakiaria mukagita kala ndatwire cha IBC rekagirwa watho lakini kagita kala mbitwereta na wakagita kala Raila na rais barayataga mbitwe ya kwaririria atongole ku inamba kwa bakiara nagiria Kalonzo na Raulire araumire ora hadi kuandika mitaro ndawa bila Twitter Kalonzo atereka kubekia akuimagia the unexpected araumire ora hadi Twitter wati kuria veto iduba kwa Raila kwenda atekwenda lakini nakule msema nioni lakini he is making a good move. Yes, making a good move actually tutoroni the other atutaki nonsense the other side bawa atanilite bakiare betino bakiwa gabo ma imu trap tuweka kwa ranilia ngadi that's a trap and that's why feminists wona Raila afikandi pale anataka notoba kwa injaka ironjirene akagenwa na indobiga bibi agenwa makenekene mbele ataki jila bila kwa potelea kwa njia akaje sure lakini iko na tikomenda tena yomba ukarata Raila na menero sana by the agency inyawa aitomo inyawa aba agency dai unasikia kama unaona anashirikiana na ile mambo yenye mwananchi anakataa sasa ndiye anaenda kusaulika agency baraugire nene miwa maendeleo no mtu ukakuwa na kuwatana na mundu wa agency rais ukakuwa na kuwatana na mundu wao kinyawi mundu wao na okay otagera in history Raila no ya tuire kutetera mwananchi na okay otakumarira agire handshake the last handshake ile tumire kwithira the last term of Ruto na Uhuru Ruto agikara yakae kwa kando na Raila ukumone ne thirikari nya kwethire tari form okay otegera rira ile antu bambire kona yakara ila kwarie ndo waona ndo ile abatiganiria areko bathetera igitare na marainyeleto ni uchumi na ndina bonere Ruto aitonye thira atone bia we na mbira kutetera mwananchi na kwarire were asino ya thirikari akara ya we opposition mbira kutetera mwananchi hiyo ndio zawadi alipewa ya president hiyo unaona ndiko miyabuko mbao kareka no mtu ndio nako ina national unity national unity ni rais yetu akiuga bakaruga rwa dhiri rwa amurwa kureta mundeguru rwaruke waruna atongole ku opposition na bauga kinyajenzi bakego bari ndeni ya rwaru au batano ugenda batano na nende atongole badikari na ile ndi Raila kinyawe araire jenzi no tuba wetu rwaria miuru ibaye bara niliamwe wabwera taki atuna na hiyo batina atongole bomba ko represent batina mutongole of course nwanga bakaya bo andama owono were tu ibo of course ngere tu mtu anaba ibo karaba bachinje Kenya
kwa sababu bo baliuga menya nirakwitire antu batano menya Kenya saa hii tunajulikana na corruption nirakwitire antu batano ekomye uga represent agencies menya nirabareta bari nyabo bai corrupto bari amenya kwa another language so baliuga batenda mne abapewe nyango gichinge yes they are just a generation yo fightira mu Kenya na arakuonde akudhulumiwa kenda itate areka kudhulumiwa so they should go on we are happy ichinde to kuona tugachindira karatatini gatuna gatotano tuya tutando chire tunanilonda yagugu na rugono rwa karatatini gatwirire rugono rwa kwina mutongore wa Kenya law wa shukuru mwe ya law na bia na mbere kwa kindi na hapo kagita kaka maandamano lakini na to kone askari na bia na mbere kwa wagite ya miro na kwa lakini ngaino ya na mbere kwa kimutethegie atakwa akira ndio kono ya lakini kagita kaka maandamano ndiki no to maandamano mamethire to makionekana kwina inyene sana gutumwa ni askari. Of course they have wonders. Kako bakuati. Ya kurukia ana na kubata muntu. Menyo ukiona ukiwata inya ya kuhivya manto ama we na assurance and security from above. That's hiyo ndio tunaweza read between the lines. No tukinyango ya kuikai. Bwega sana ndio yao yotiye mwetheria kaina mbere kwigwa akithoma koraya rugono ya go katati ni atu thatu kwina muchambare yao thiena mbere kwigwa kimenyagira mwana DNA iri mfunje mwako uyu ariuga nare mirwe kumenyera mwana wenka afuji maratatu ma DNA kengo mtu murume uyu amugwati kumenyera mwana na inda tuliende chiambire chiumbukite chiareta mwanki umugo kusanga ngwetigia ntuba miji eka menyero bwe eka rero na wo ladies can do anything man can do after God be a woman of course umakire mulungu then be a woman ewe sana lo ruto da ira handshake rule ya robo nikana president William Ruto muthenya wa ngoro na dia namba kwa ki agitumiria mibango ya kureta amwe ruaria kana kureta matongore mwanya kuma rutero wa opposition na kuma kiri ntongore cha JZ na thirikari kabo bainambere kwa wakiana gidi utubwa kuonekana kwa watu mbaru sana ni mtongore wa ODM Raila Amolo Odinga lakini nambere kwa kinyawa gita mitwa vijana bibi ya JZ kuinambere kwa bakiri amwe ukandike ngo bali nambere kwa baki aranagiria lakini utubugwe ndio tukinambere kwa bukimenagirwe sana ni Kenya Martha Karua mtowe wanake we Martha Karua Eugene Wamalwa na Kinyaji Jeremia Kioni ndio tukinambere kwa bakiuria Raila ikinonto au inambere kwa geti kageria rwariru na rende utubugwe ndio tukionekana tabu kuleta mwokano ndani ya azimio la umoja azimio kayo mwokano na mtu kwena gaita kagezi azimio ya ukanita gaita kara Kalonzo aliko di atuka kuma na atuka karoba kinyoe tukio raisi na ajire kinye deputy na rona nini deputy president alisema alipitia katikati what we can see here menyale lana ila kaambiria kuile okay kato ambiria Ruto na ambirite kuona mawimbi kuona Gachagua kuna vile amekuwa villager mtu wetu huko mashinani rais yako huku na yeye anajaribu kufinyilia mwananchi unaona sasa inakaa kuna they feel different na kila mtu ako na watu wake kwa maybe rais aone haka ya goeta bakaraniria mtu ongera ila maybe manto yawe akaagua kendo opposition ile kwa muringa na rera yeta araniria Raila obuwi barabonda beka kune Raila bakaungania no bete baka kareke Ruto kwenda baraba karegana kuna barabo film mwananchi kuna wale watakataa kuenda huko so okay ya kuona mgaukano yo barana baba atigwa barege wetania Raila just in case kama Raila anaenda huko washikane na rais baraba atigwa barege wetania Raila na uki rais bawi boto atanga bila mwananchi wa kawaida na bawi baba kawata na mgawanyiko yule ngena yo ekinde president
So oni kiuga that team eke ya kwa ile mwananchi vizuri. We can as well reward them the way we rewarded the current president. Yes. Inko nataka Martha Karua na Gachagua bakaya ku ntumie iboba representative ko ndeni kambi no chichi Azimio ko representative ni Karua na the other side ni Gachagua. Atubaba kakugo bakere kanyukamo iliyumba ukareka. Mount Kenya inaweza kuwa pamoja sana. Tena unajua hata Wameru inya Meru bongwa bahati inya tono tena irato ya auto Mount Kenya au kato bato elera matiari to kwa sawa matiari ya tena ya mbaya sana kwa sababu hatuna otherwise baba ngeba akina bamunye ndo tio na bamunye inya bamunye to munya ati sijui ajaongea munya ajaongea lakini atukuga maybe akahoptutiwa na kampuni ya Raila akabanga kugongea bidhaa akabanga ni according to my burambo bege kuuga munyage weta ni Raila batu ikiwa kuatanira Ruto inkona atio babo link sana na mwananchi na dori Kinyamero ikaoma no orageta guthikira sauti cia mwananchi thai no akethira ponea 2027 I'm telling you lakini kuona thirikari no takayomba kwegua erothetwe Gen Z nawe already ofeno Gen Z baragete ugo gintu kia mbere ubwire guthikira feminist no ke yote by the way the population ira below 25 years awaone bationa kura ina maana in the east nyuma bationa kura ina maana lakini thai bongo baretia lua imwe na bakauga ile kura iko na maana na tunaenda kuichukua bakauga tugahakikisha 27 kura tuinachio na okay yo batera ndio baba inge over 4 million no kona baba inge sana na waka matenge inye kizazi keke nyuma keke ta generation Y millennials itawabeba kwa sababu the Y and the millennials walikuwa wamejaribu kuchange lakini ikazidikana no tubateke obabonga kwa ule nabona kwena bangi baina inya koloki na bakwaria their voice lazima wawapige support kwa ubake ya kurea kuthikira generation yeu bomba kona kwena change ene na Kenya bomba wameyoke likely but it will change Kenya adirikani nonto ndoni kinyawa nyako ya kwa na Gen Z hapana lakini otewa ndio associate na success this thing is a success so no akala no by the view of things no wanja na miaka 25 kali and below okay hata tuone nonto bua wanja kwa yako na kubokia kanyaku kubokia na katagati nyewe na Gen Z hata leo miaka yake bwera inje no Gen Z ai sasa Ndeno Gen Z ni kwari riuga mantu makore na rwarero rero bari bera tigani wekera Gen Z rwari nchie mantu ari nchie kabisa kana na kulongere Gen Z ibini bukare bwinka lakini miabo bolongere Gen Z boni anabani ni barabara de toki namba kwego bakire kana na mbeto ya President William Ruto na arabere twe bakiuga bo batina mutongole na batita yari kwaraniria kana batita yari kwego yikundi yantu baganona ikainamba kwego ikibukwa kengo baraniria na birikare ndubo bwede tubukiya muganya wagoro itakara President na Kinyara ila baadhi namba kwa bageta mbeto akire anababa bainamba kwa baikandi na koidwa bakera na geria amwe ntubugwethe tubukinamba kwogukireta murutero munene kiruterero rwa Azimio na kagitani waku Gen Z baba kimenageri kinyabo Raila ntubukinamba kwogakewatanagira na orabakuga ni mundu wao kagitakara bakuga kaba kwenda kuwatanira baba inyiri zaidi na bota Gen Z batiri namba kwogwa bagitiragira ontubugu nwanga batwika bakaya twamenya nino ponde Nabo batiombika haiwezekani na gazeti yes Standard nione kwenda ni kwa rede mantu ya mera Gen Z bakuthura
Waliwa more common shows off on social media video show. Wate kwenda mbeto ya hiyo. Ntoreona antobaba etore inyame na mbeca bakamatete. Kwena ri. More common arudiri ogu. Athi show ya mtu wetawa Oga Obina. Wagura megwa. Ibi uno miendete sana. Yes. Ako thiri araona na yento kauga mushibi no ngiri 25. I saw it. Kaine ngiri 20. Akauga iratu bya ngiri 8. Ndani ngiri 900. Yes. Kiratu ngiri 800. So Jay-Z bakudora sana. Ore umolkomian mana ugamyo i 1.5 1 something million. Birae akayo just ande tinyomba na intuwe mwere yawe mwere ndi bakudora sana ntumbeche ni kuikuma chia bikwenya na ikuma na batu tokere ya bina na menya matwanti matwanti na magombole era batu tokoritana iyo bakodora ne yonde bayenda go yayo na we are not happy. Totie ati kwa mtu tu wenge arisande turi show ya rumuri atoma message atu ya aringiromba muno raisi anankane pebi ya China anankane pebi ya China tumenye imbibi ongoa tumenye ale to channel kinyawe mu Kenya ero narute chiringi 10 akenya bonde torera vile ore mwakorega kuputina in fact you can do it then togara in peace kana kinyewe muchango karua tulile muchango munene sana torera ndona bakayokya ringi na chikarukira ndore kwenda koge akuwa kwenda missing day kwa student drown ende anaiba kura watoto wanapotea sana Timeama ya moto geta feminist. Yes, sana. To geta penji enge waliwa Ruto public show as he sets the moral for recall of errant leaders. No kaji umi. Kureta pamoja lakini hiyo haijalishi. Ndio akaitia liwa kuinongea propose the people in the cabinet. Para bege cabinet yake bare over 60 barita. Na de ando ba geta dirigare na ana batenda nguwe. Ana batina nguwe na kuruba very imarita when we have very potential leaders. Nyanje baba Inyamo they can lead. Groundwork laid for appointment of new look IBC as Ruto assets to bill. Mudenya wagoro ikwa rais na kurukirie kana nekire saini bill no kana muswando yo eno ya mantuma IBC Pedro Bakinambere kwegwa bagita ro ko wende rwendo rwa gutara kana rwa kurutha IBC rwende turukinambere ko kyambagirwe kagita nikara ntongore mwanya turachionire yaga bareo Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na area akalozo lakini atira nao are ndio tege Kalonzo na area lakini bakumanja to the president Kalonzo ya mbodole adonge bimonia kambio ya tuye bia wa bia kawe atiko na ndoto enwe no so President William Ruto mwenyewe na ndiye nambere kwa agekira saini warorwa kana mtubogo wa IBC kuinambira kuigwa ekiamberia kurugarurwa kana kubanga bangano ano mtukinya bwaidwe bya byomba kubikirudika moshindiri kanwe ati kwena kinyago mtu utena kwena mtu mheshimiwa tikurikani kukungo mjumbe wa wadhi akwire na utaro bikaidwa mtu utina active IBC rayomba kuruga iwe kwa hiyo itakumaanisha laino kinya atongole watu ikaba patirio itini wawe kwena ya utiombekana kuruga iwe so mtu bwali tomi mnoko iwe kwena IBC obishini na kwena ambere kwa kiutangu ndio nayo ona ya standard no tuona ndakuruga page no mantoyo kwa kwari no tubali wa Ruto's approach fails to his hit against the government when Ruto assents to bill paving the way for radical changes to IEBC. No, yo mando ya kwa rero nyake ngareti wenge kwena gambarire ya bado urawarekera bana
wa Migori akodho bado ile ile tukinambia kuelekea ragirwa au ara ende unkoje kwende tukinambia kwa ukionekana mkwebo wako ile tu bwele tukinambia kwa ukiwa atikana kumakire mwana oyo wa bado wabo ile tukinambia kwa wetere ile kotini kuinambia kwa wikana na obado nukulikana bado kizira ya Mwarira Sharon Sharon yona are pregnant is it? Yes. Akaweka mareno ile tuwekele nambere na abana na ile toke watu na mambo mengi sana. Ngo yete kia family we kona justice. It was a very painful iko ari nororo no ye family eu inya ukenda abantu ya mtu aige power mtu ya ita pole pole lakini Mungu naye ni nani? Mungu naye era mwanadamu. Na era wa atinyao shoroto Kenya. Sure. Haya, karatati ile 10 kwa na Kenya na officers in Haiti update about success of peace mission unaba kungangana bisabe toka na polisi wetu baraba na arante cha Haiti barangani kautigira ate kuna viri ndeni ya ndego ino kagita ni wakana kwendele toka na mtubogo tubukinamba kwa ukionekana ukinewa sana ni akali na arante gorogino kana ante cha Haiti amuna ande lakini ikwendele tukwena mugutira gongewa siasa ande yetu ya Kenya kagita ni kara okuelekana polisi baba ndiye namba kwa bagitu mona ande gorogino Mugaru na ugwa koti kumanisha atikinya rais na ile tukemenero ndo tuikati kwa lekera mahakama. It is very bad not to agree arms of government. One is executive ambayo iko na rais. The other one is legislative. Na ewekele the judiciary. In fact inagwireta kwendera kile inspector the other two kenda kenda imba utakuwa nonto bakarire ndena mutongore bona iti nini wakati ile polisi wake no meno nonto wako wina kio mrono mtu askari baba na askari bongo bakawaida manya yuno askari bakawaida utumwa ndo anita ino ndoa no bona gati kuthikira sauti cha mwananchi no nto inya koti ne aregete ndeto okay yote ga inya te strike ringi ke page 8 of the standard kuina abariwa medical interstage vigil at health ministry ko yonde rona inya barere gombe no kona wende hii sauti ile ite kuthikirika including inya wingi okugira ukona manzo ya ate wita boya no tuno kwa elia ukona inya mwingire ngi yo pay pressure bariwa pressure piles on route to sack and come over police brutality benya ko ina manzo maingi yara mwananchi bakona especially kema demonstration ya DZ no kona inyera ya tumiraika ukona na baraba umbeta kwira batotigete na ate akwende utuwiria sana kwa they are nendo bo try go find answers ni mambo inaendelea odire baba weta bauria president ni nini no mwanga benye president gona mtora the authority yawe ID come no agwirite otuchokeria akendra otuchokeria yoria biu it is very hard for us to know why that's true kwena bisha katuni ile yao ndio na rais Ruto aliagitini arigitini ako ina dimoni yake nuko na dimoni rato magera ko Obama ni speech niwo kamwangi #Gen-Z niwo kamwangi alafu nakoringira maringite dimwagu aringirite Raila dimono Raila ayete State House Raila lakini nakomuringira mwalimu ina teteri baba inkwenda analog solution yani solution yetu tuma iracha na backward to obvious issue yani ndo madina wa mara tutura ya makawaida Mungu yandaontetheria eterea ugabogi akethera na ageta niria versus this generation egauka menya Gen-Z dwaya verwa through the phone through mitandao just 1 minute message cross through the world yes
ende thimo ne muka mwangi na au wone haya na zima moto ndo kona na wende ina thimo ira chata ni ira chawa wa oba na ne aringirite ni ora na kuringira no la ina na kama tete oh I don't think these analog things aina so tauti mambo ya Kenya ndo ara tuendelete ina generation ye thai toke kuona generation to gira they are the new generations inya ira chogete gwithira yex okay kwa ile generation ye tokiugaira beninye thani weto generation Z tore wata kuma generation Z mwako geta bara bonde ba below 50 years yes okay weta mwaka below 50 years in fact woga na population yenye kikolokia 50 amdana na they can do anything yeo tebu batiomba koga tuetere tuone kana mwanki uyu kolu na umenye ni mwanki uyu ndiye kana kwa sijui itazimo na tio ko yule lakini atuone no turaira no na diete kirahisi hawezi atuone kana kama mteli na I think raira no achue umbo na Kenya by the way of course ya kianza hii yenye anasema jezen no tunamenye wigwaro daga atigarire mu Kenya na mbwa maybe kigiretie in fact nari tae tu uzuri kana ni na uyi nari tae tu kae na lakini akaambeleria kosana na to ile heshima yawe no menya Kenya barare kuga baba no barogito baba tukakali tunampatia hata kwenye uzee nyingine tano sasa hata hiyo ametupa so hiyo kuna venye anaweza fanya by the nanti hiki na mtu ataomba kutumira chance yenu kukumira no chance mbega sana Raila buraya tano kona femna ziliro itainya kiaga onde watiri magoe kituinto toto yaga kebufe okabereria koyokeriara okiwo kinyanusu ara watiri magoe biendo super ibi biega inya korokino koega inya saidi mi naona ka example ngona kabereria kona to akaona tumawega turato nini akona anasahau ile alikuwa anaendea huko no ndutaende ukakwewa ino naomba kuwatana na Gen Z akatwika aliaje kuraba those 2 years akaria lua ya na fight the fight na kinya wesa ndoere ndiretwa kirwa baka watanira abo bamura baba chukua hiyo tano na umenye na baba au kesho ni maandamano umenye karaga Ibuko karaga kwa kesho ni maandamano na Gen Z na kwa yete maandamano inakuwa ile ni dawa ionekana unaona kuvuka ukaria kako sasa no nete akona ya kama mbini opportunity ile ariko na yule ndio yatomare okinya nara endo yes by the akara ya kulevera bwega akara ya mtu maka matili bwega kwa mantu ma family maria onde ni ngalethi no mtu ora kainamba kwa kile geria ndio na wives can you stop being a fish in bed yeah. You explain better. Oh my God, oh my no, ino chinkoro ino kuroki na bwana bale wa mobile lakini chinga diti no ira ndio all the same iboya kwa diti no kainamba kwa ibokere ida mantu mama family mendi kwa bale nyama mantu mengi sana kwina ntubeza wabena madina mwanya ndeni ya family na bale tubaitereka ndeni ya ukokira ngatheti weno na kona roro ria karono kandi kitwe ni carimigation at yahoo.com ati witeri to yake ala karimi gatimi no de to yake andika karono mwaka ya go kogu wona wana mbere ko kire daga wonoru okebira metrination ndeta chia ma county ngatheti ni no tinetio kwenye mbele kwa techi ile hii hagi standard to page 10 but you are foreigners ordered to surrender free on titles to lands ministry ito kona manto ya kwambiriria ke rugendo rura turari rwa mbiusi recho mbete ochincho yes iturona bipengele bimwe bikiuga miundera ninge miunda egachenje kuma ge free to
to leasehold. Yeah. Freehold nero akaratu freely without paying anything. Munda yogede yoku for eternity. Inyotiri otigira your community. You can remain in your community. Yes. Lakini rera you leasehold. Munda yo iyo thirikari somehow. No whether ke leasehold ira pende. Da ichi the china 99 years. Na munda yo iyo kuna 99 years until you renew the lease. What you do lease they get in 99 years yere tate. So tame na gedera vai with the 99 na ni less. No we nya akiuita ni kwa shinda wapi. Kogoria bukemenya ke lease odio anything can happen. Anything can happen. Na menda inawe ni thirikari. Miunda vai ne vereta na maneno. KPNG 11 leo bando bakuwa manto ya obando. Baliwa obando's list of assets found in bedrooms. Kona menyara ni governor. Na anything can happen. Kwa hivyo na mali ya Kenya yara maingi na waliuga the list of interview awe bila vinge list yetu ni bedroom na ko injare ne cia thirikari ito kona bakuarenge on page 12 government must stop cavalier approach to disputes with the staff. Inachelewa chima ntuma kwa natuma kwa tu economy lakini bado kuna ndicho ya katuni renga gazeti neno akiwa na rais na Raila bare ya au bawete mantuma IBC kabuka ni tu kwa bawete lakini rinera nene ne Gen Z batiko alilienu ni njogu ila nene nyuma yao Gen Z revolution na boba bare ambele pale na rinera ni mantuma IBC boba watu nilete bakela neti bakenete kwenda gakuru kare yao kariwa anguka nayo kathegete muno wiritwe sana kariwa anguka nayo ndani hashtag ile tumura muno na mitandao ile anguka nayo anguka na kila kitu. Sasa nani anaanguka hapa ni ABC ama ni JC? Rais ni wako anguka na kila kitu. Arenda kwa kinyana Raila arenda kwa revolution arenda kwa kila kitu Gen Z na baba ya nyuma ndio inaenda lakini yeye batikwenda kwa nini lakini Gen Z wanaonekana ndio ndogo hapa ngozi inaenda ni actually na batikwenda kwa face batikwenda kwa ile ntubu wewe ale ubale wameface ono kono nyasa isborato kono they will be trapped by this dog to nyamuto nini muno kulingana vai karada ya watachezo tuete na mbele 2014 tuera why the state should preserve policy documents for reference. Na deu tuera kuhusu mato ya munene. That we know. Rero ni ntuweka inkuru ku President William Ruto na thia nambere kwigwa kiru daga ndiunga yake na ara USA na ara ya ndiunga ya kiubishi na ara baadhi na mbere kwa bakia na gire mantu mwanya na ntongorechia kana ntongoria ya na ara ya USA na kire ndiunga eno baadhi na mbere kwa bakia na gire mantu mwanya mara maadhi na mbere kwigwa kana mara muonekanire makireta utonga bwingi sana Kenya yani mantu mara maadhi to bakina mbere kwa kinyana ara ndigura kwa rege ndiunga yonekanie yino mbona ni sana kire ndigura yetu ya Kenya no ende mwanke munde tuli mirani ile yerekaniye karudwa mantu mara utonga mara mawega mara monde matewe kana makiarirwa kai kana makibangiro bora makarudwa muntu twero kwena anga kwena barabara ya kwa ya mwanki anga kwena sijui nini bape twanga billions iganona inankana letu kumanande kwa ya USA lakini kuumane na bakuya ndiro ni ya Kenya ndeto initari wakairi kero meche inu gaikari wakana kai gatumeka ukana nata ende indeto chire tukina mbere kwigwa kiara yonike kulwendi ikinonto dirikari ikaina mbere kwigwa kiga manto mara ya dina mbere kwa ekiwa maririkanawa no tumenyera wewe bagire
tukupewa nga bilioni igana abatuambi batiko turabacha tuna mantu mama no tukamarika no tumantu mama makabare kinyaru abo to kaya kolingana na pora dirikare kwenda kumenya mwaka thai this generation ndio ira ndo kolokia generation chio ndio ira ina population yendo ibo baingi kwa winyanga seti ekiandikwa wenda ke media no boba iko wenda ke IT no boba iko kwa winyana yarera ona inyama ofisi ndo kona wazee baba kari feminist ko yo ondondera ka computer ka ndo kona ka computer iga kwa mbere ojenzi no eto yaro de computer nyake ndo beta ura beta si anafanya ko these people ibo bashikilie ta Kenya mwanga thai na ibo kwenda kumenya wote information bage ka background ndio kumenyeka kitu ikitokea tunajua wakipewa pesa kutoka nje tunajua bado ira buraba weta ndeke kiore tike no ndo pakaina mbere kuigo wake tuthamantu amna batimanya ndetunika ina mbere kuigikiri kana rugendo runti kana roina mumithio no mari kundenia Kenya lakini kulingana na roina mumithio lakini mwake mbito tie tukire twekana there chama county denia ngaveti no ne Fort Kericho MCAs approved motion to impeach county secretary Ball nara Kericho nara koreto kuna MCA Fort MCAs bele tubakina mbere kwa Watambaru muswanda wa kuruta utongoria ni county secretary kinyo wetu wa county ya kwenda na akiariro muno ma MCA bakiwa kinyo baka kana rekebishire bwana rekebishire tukumenya era Kericho county secretary nere tukina mbere kwa arware wa kumuruta gitini ukina mbere kwa wekuruka wa Wesley Ball kiri MCA mirongo ena na muwanja mirongo ena bele tukina mbere kwa Watambaru kuina mbere kwa abakimuruta otongoria ni Speaker Patrick Mutai eletwa kiwa muwanja baba na bokinyabo kabatidali ku kabarari absent na ibarari na apology mbwa kinyabo ki Watambaru kana bakaragana lakini mirongo ena kiri barabarari kumanisha bonde barabarari bonde bawetigi kuruta otongoria ni county secretary ningwetige nontu imovimba mu kaita kabatona mutongoria atakoza bao kubatara ngaka dukuru makinya mama ko makobita of course mbere mislead kana mbere akaigiri dirikari lero atagwerete okirero atibateri ko ikiragiro na ngwetige mali kumantu maingi mama leo kumantu opinion mantuma family mantuma kidogo mali ngavetino mantuma kibiashara mali ngavetino mantuma kimbiro mali ngavetino mali Omero TV na ile tuloka inambara kwa ngavetino oraide barabendete kuraida imbiye kuendelea tuminda tuproti nini kineku tukali twatumirite tato mimi kumemwesh kanano kubanga kwa tuge nini tuproti nini kare na ngavetini yes kainambara kwa kira gere ngavetino kwa ukamagoro kwa kare ngavetino murideria kainambara kwa ukionaga ndeto ino chonde ila chile tukinambara kwa ikiali mbele tiari kilia mwesh gato ingine kidogo mantuma kona na account yetu ya Meru tuendele tukiona kuina committee kana kuina board ya municipality ndio itaro ile kielekana ni Holy board Holy board na ina atongore ina mwekuru wa Bishop Kariuki ina Bishop Magambo na yena ongea uwe tukumulika na bwega lakini leo ni Holy board ndikomenya na mamsi ba the tukimagira mamsi bere to kiumagira na kwa ile vetrino na no to babo kuregero kwa ile kwa Monday next week ndio kupata kwa kwa board na kwa ni mamsi na mamsi mwana mwebere to kiumagira na kutamwana mwa kiwa batiko kia onto bobo nonto What era koea Holy board feminist and who has done that? Who is the appointer? To menito kwenda we ko ero neto ya to bamiru. Who is the appointer of this Holy board? Why is it called holy?
Okay, tia kai antu bakumeta holi no ntumenya waiwa baba rekuna neruli atheru imorungu ako kenya atheru no ai mero tuweka kuraya what do you think about this one? What I think that is a scandal a scandal na mwangado kinyete thai itokumenya thai nyama uba wito holy they are politicians signing in holy names. Okay. Yes. Na siaja bagwechere. Ne achiacha baichibeta makanisene. Leo bakeyo toira holy. Bo ibo batukumeti nyandi nenda toritha. We have no faith in them anymore. Ito tukana kinyama ntuma speech ya chika no bigate speech ya mweri ya gavana. Ndathingata ni ari na mavutiro munene sana by the way na ara watwikaga mbecha mbingi sana ichitomeretwo go travel ome kurkinya iri ureta I saw another photo trending our governor aindegene sijui hiyo ni klasi gani ya ndege kuna vile niliona sijaona maneno kama hiyo uliona hiyo picha naona picha yao I don't know whether in business class kana hivi ni gani ile inakuanga yani ya juu kabisa kuliko zingine ni business class so travels na bina I don't know buraba weta wome no tu utebyo kuona bikeya yani kinyama magaruko menu otina menyo bwereta weta ukaretera anto binge kono kiebira utuma no by then tunkorikana kireta the last regime ituonaga the former governor au marukaga athi tugeta kuthi maybe tuta China ntugera ite ukegwa kwena ngariga na chiambi anga kureta ngambi anga kwena ngwatane ya county na tongole sbiba wapi na beyeta kuritanguri de kaunti ata ayo rigo twanto atokoria baweta wana bagichoko bageta bakawirwa bakeya ringi ko gwatweke nya bareta bakeya with nothing kana bageta batumira more than they came with exactly na yo ni asara ki antobetu jezi nya ya mero kinya yole ukiri tumulanya wao yoga ekadi mwankau kwa governor mchichi governor yes mwankae yuge mantu matiko libwega no mtoka kwegwa bechira bingi chito mikireta kiri go traveling bantu wa maendeleo then what kind of a government is that? It is really demoralizing. Yes. Nambuge aunda ungira kile atumire baba witita holy. In fact wacha niambie wa Meru I don't mean the atumire bomb na ndeko maanisha kwena group of people ba wipeleka nara ona baketha ba so much political very much vocal na bethera be vocal era bakwethera bare bate kwarira mwananchi barethera bachiketie nara no tubwabi ubi yao igwichere manto yao personal na batwire bethera atongoria beto bakendini tutewa expect bethera bageta kugwata thirikari barurere kuinyire mwananchi tore expect bethera they are leading in prayers they iba kwethera nyaba control na mwananchi iba kwera mwananchi pole ibo no kuona una ile mambo ibo mwa faith ibo mwa weregero mo mwinge kwa maisha te kwethera bo kama weta kuata nina nambi na thirikari na rayo tuinye yes bwega sana ngwetigia bantu mama kaunti ya Meru makaina mbele kwa makinundu itwere tukiona kinyantongore chingi kana tongore bange kutia babere tubare utero wa opposition Meru kinyawa kinamba kwa wakibu magire kule biuria egoro ya speech ino yake na kinyato nete audit general no kinyaki namba kwa kitaro wa kero mantuma otomeri bwambe chibe tutumwa kaunti ya Meru wetu ekaga mantu matiko libwega kaunti ya Meru wetu atera tuone boka na muntu tutiumba kwa watu na uwe bonkurukia wetera tuona tubura mantu makoina mbele kwa mage kali kaga sure lero da chitu na chino kidi tunamba kwa gitu tiga ngere boshti kumenya kana kwa buwe na bugwa kwa Meru da tuina mbele kwa tukiuma kabuka bangoni oni kankera Meru Ameru ibichene aritingoye na Ameru ni antu bendete manto amega na Ameru ni antu batendete ndo
So buramu bekia kwira Ameru, there are better ways of solving issues. Ero kuna njira ira chiena mwerekero mwega ira chombekia kwira chieso issues chietu. Ameru ne anto bendete osinki kema anto yao tujifanyie kazi na abo akuiritira ngui tokea yakulwa sana tolo maisha yetu na ayo tunyilia no to maisha yaka yakainyelinya generation ira chinyite. Kwa ure rato tugaikwa thea kwina antu maraba kurwa maithe gap na baifaitaira rights chietu ito ba support na good way ito bondia wendo ito bodi bakuthithia ngoejea na in fact to ba support you mathere agetinya boya nkoloki tukethera tutena selfish motives mathere ageta boya. On the other hand, kizazi keke weto Gen Z na baba nginya bo ba support the Y and the millennials rera bo kare how to your activities kato kare ina good way twethera twena tabia ira ciagirite tweta tukinyanga kinto biato tugeta tukiuraga ato tukabwithe mathera yateagirite twethera ni hemwera tukuhimite. We are demonstrating kaithira a peaceful demonstration ekethe demonstration yego ya kinto biato iyo atutaki no tukaya atano tukwa mantu yangi kwa urira tukethera twina mantu yagita mzuri na leo sauti yetu ikethira esikika na tukethira twitite bwega na baraba kubwithe demonstration na bo bakenda bakiona support from the other people kana baraba investors na waono to into byao biteja getwe and they will be happy for the act. Bwega sana Moshi, thank you very much. Nino ntubwa ko anakane na ko yake gotu inambe kwa tukea nagiria na ibwega ntubwa ko inambe kwa tuikinya agutu wa Kenya. Maybe next week kana kairi kabisa inambe kwa tukira ila ngazeti na tukea nagiria na Ameru Beto na umulele wa Meru TV ngochogera kaza chimwanye tuno ntubwa ko inambe kwa ule amuna ati kumala twambiri mwanka kagita miaka na tina bongi tu totiga ukwendera ntuwembera karabwega.